yekela nokulinga befundisilima mama yemasondweni yekela nokulinga befundisilima mama yemasondweni yekela nokulinga befundisilima yekuthatha makusheshe bafana mama yema-church yekela nokulinga befundisilima mama yemasondweni yekela nokulinga befundisilima abafundisi ngabantu labo balemizwa njalo bayadingeka abafundisi ngabantu labo balemizwa njalo bayadingeka kunzima emasontweni madoda uthola umfundisi impandisi maze zelula nokutshumayela madoda abafundisi ngabantu balemizwa njalo bayadingeka abefundisi ngabantu banemizwa njalo bayadingeka umfundisi usale ngokwenyama madoda wathelela udafika Kosi yebo mufazi webutola Yena wamzele ndulu yake Wamjeze ndulu beyifuta Ngoba kwathelela udafika Kosi yebo mufazi webutola Yena wamzele ndulu yake Wamjeze ndulu beyifuta Wachala ludafika Kosi yebo mufazi webutola Yena wamzele ndulu wakulelwa Wamjeze ndulu beyifuta Wachala ludafika Kosi yebo mufazi webutola Yena wamzele ndulu wakulelwa Wamjeze ndulu beyifuta Yena bafana bami Wanzani wakora warahante Wanda Yena wavele waqonda yendarashishi wathi yeselube ginywe yinhlanzi wathelela ujona yethunyani
wavele waqonda yetarashishi wathi ke setume ginywe inhlanzi isithelo yena wasidla wabaleka wathi ke setume liwe inyoka yetshela ukuthi engasidli isithelo yena wasidla wabaleka wathi ke setume liwe inyoka wayengaba yini umfundisi wayengaba yini umfundisi
selityebo madoda. Hey! Sanjaya bafana.